Well, ora que nós din temporada de back to school, que nos tintura artikulo ng kubumester pa back to school. Seja ta schrift, pen, tas ng agenda, di tour sorti kubulomester, nos tinekinang. Nos ting di tour age group, nos ting pamuchunan di peuter baite havo mavo veo. Seja ta schrift agenda, lo na mester hasta tas ng pamuchunan ko ta lunch boxes, patas ng kupain ka ng laptop ibuki ng ading. Nos ting pain ng di PlayStation ko to un very hot item ultimamente, dose mo chamber nang to go crazy ko t-shirts ng aki, nos ting short t-shirts anto di pamuchunan di 4 años pa just dos. Nos ting agenda ng di docente ng itanto schrift, i notebooks ng, i klaro nos ting no seksyon grani di pilot ko tapenan para por hasin ang corrections ng pa mucho ng di school, itame klaro penan pa school in general. Nos ting 4 lokalidad na Aruba, una sa Nicolas, Main Street, de na Dakota, itame North. E nos oranang di Habrita na Dakota di Nuevo Rimay pa 6 Rimay, na Main Street ko sa Nicolas di 10 pa 6 e na North di 10 pa 6 Rimay. Também nos está abrir dia domingo na Dakota e na Norte. Na Dakota nos está abrir de 10 para 2 e na Norte nos está abrir de 10 para 6. Nós queremos invitar a full comunidade, docente e família para passar conosco na The Witten van Dorp Stores na tour nos 4 localidades na nos Stay para Bosso, tá back to school time.